amenhle bayahlabebonda bayakhuluma ngihamba nentombi amenhle bayahlabebonda bayakhuluma mina ngibashiye bekhuluma ndaba bayahlabebonda bayakhuluma bashiye bekhuluma ndaba bayahlabebonda bayakhuluma nangihamba nentombi amenhle bayahlabebonda bayakhuluma yazi umuntu uyathanda isinda njalo mayangibona ngihamba nesimazo sami uhambe tshela bonke abantu ukuthi ungibonile ngihamba nesimazo sami yazi umuntu uyathanda isinda njalo mayangibona ngihamba nesimazo sami uhambe tshela bonke abantu ukuthi ungibonile ngihamba nesimazo sami uhambe tshela bonke abantu ukuthi ungibonile hamba nentombi amenhle bayahlabebonda bayakhuluma angazi uhlushwe yilwana ufakwe inyana uma ungibona ngihamba nesingazo sami angazi uhlushwe yilwana ufakwe inyana uma engibona ngihamba nesingazo sami Shangana sishangmina ngokuza kwamgqozile gqobho siqinisa ngomuntu nisekanjani ngafa zidlalo zabathakathi kodwa ngakhokhela imali yimi wethu ngunqakanqaka amabhande emshini automatic mshini uyishintshe entabeni kwaphuma bonke omama bakitiza bathi kuzali kuze ndida kodwa niyayizwa ndengayo ngagada bamfikela abafokazana bathagadlanga mina mzambe kazi ubaba uphumete ngomene engaleko kanti lutho kade mina ngomathajana amancane adle ngomqini waphinda wamangaza futhi usimakele wathandaza umthandazo wakho umunambula khona emndenini azange zithi ntombisa namhlanje nomusa zonke mina ngiyazi mina ngokubi njalo bana kokhwelete ebhilini njalo esheleni ngazimina zokhala nemosheleni dangazambe ngokwanguni ziyashisa indaba ekabonyoko uyagada phindelela umuntu omdala ugada ngisho phakathi emndenini hawu nesipinde esingangesenkomo namula nje ngashaza jabule zonke intombi emthandeni ngwamaphumulo kwelakithi zaso zonanela ngisho zasemandeni ekhabo mama kwenyambozi zathi wazwayithubutha we-okodwa uyamuzwa yini kwande baba Yes,